Reka rero twongere tugaruke ku makuru agaruka ku mubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru mu by'ukuri akomeje kugenda agarukwaho cyane muri ibi bihe, dore ko n'umubano w'ibihugu byombi utifashe neza. Ahanini rero bishingiye ku ntambara kuri ubu ngubu yongeye kuburwa n'inyeshyamba za M23 aho zishinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba itarashyize mu bikorwa ibyo byumvikanye mu masezerano atandukanye. Ni nabyo rero iki gihugu cy'abaturanyi cyuririyeho kivuga ko u Rwanda ngo rwaba rufasha izo nyeshyamba za M23 mu bijyanye n'iyo ntambara, ariko kandi u Rwanda inshuro zose rwarabihakanye, ahubwo rugaragaza ko ruhangayikishijwe cyane n'imikoranire igisirikare cya FARDC n'inyeshyamba za FDLR zasize ziruhekuye, dore ko kuri ubu ngubu bari gukoranira bya hafi muri iyo ntambara. Ariko kandi nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho mu nkuru z'uyu munsi, banakomeje kugenda noneho birunda ku mipaka, aho bafite gahunda yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse no gutera ibisasu mu karere ka Rubavu. Tugiye kurebera hamwe rero ibijyanye n'uburyo RDF yiteguye kujya guha umusada muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe cyose yaba ibisabwe, nk'uko byemejwe na Generali Ronald Rwivanga uvugira ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Ibi kandi biravugwa mu gihe bizwi neza ko ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zagiye zigaragaza ubunararibonye ndetse n'ubushobozi mu kugarura amahoro mu bihugu bitandukanye bitayafite. Aha rero ni naho haherwa hibazwa impamvu u Rwanda rujya muri ibyo bihugu bya kure, nyamara hano hafi mu baturanyi barwo ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu, mu gihe nta mutekano baheruka mu myaka igera kuri 30 yose. Tugiye kurebera hamwe rero igisubizo cy'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Nkaba nongeye kuguha ikaze, nkanakwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe mu makuru atandukanye tuba dukomeje kugenda tukugezaho. Nta kindi usabwa no kureba hasi handitse subscribe. Igisirikare cy'u Rwanda RDF cyatangaje ko cyiteguye guha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubufasha bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwayo, ni mu gihe iki gihugu cyaba kibyifuje. Ni umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yabitangaje kuri uyu wa gatanu tariki ya 14 Nyakanga, ubwo rero yaganiraga n'urubyiruko 65 n'urubyiruko rw'abanyarwanda baba mu mahanga. Ni muri iki kiganiro cyabereye ku cyicaro gikuru cya Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda ku Kimihurura. Umwe rero mu rubyiruko yabashije Brigadier General Ronald Rwivanga impamvu u Rwanda ruha ubufasha bwa gisirikare ibihugu bya kure yarwo, nyamara Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baturanye yugarijwe n'ikibazo cy'umutekano muke. Ikindi kandi kikaba ikibazo kigiye kwamara imyaka igera kuri 30 abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'amahoro babona. Yagize ati, turi mu karere kugarijwe cyane n'umutekano muke. Navuga umuturanyi wacu Kongo imaze imyaka myinshi cyane mu kaga. Ni gute rero dushyira ingufu mu guha ubufasha ibihugu by'amahanga, nyamara umuturanyi wacu amaze imyaka myinshi cyane adafite umutekano n'amahoro? Brigadier General Ronald Rwivanga ni mu gusubiza uyu musore yavuze ko mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabisabye u Rwanda ko RDF yayiha ubufasha, rwiteguye gutanga ubwo bufasha kandi rukitanga nk'uko n'ahandi rubikora. Ati, baramutse rero babidusabye twabikora nk'uko twabikoze mbere, ubwo rero babidusabaga. Hari operasiyo nyinshi cyane twafatanyije gukora, by'umwihariko mu gukemura ikibazo cy'abariya bita FDLR ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro yo muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Ni ibintu twakora mu gihe rero naramuka baduhaye, ni mu gihe cyose baramuka baduhaye ayo mahirwe. Gusa ikibazo ni ese bafite ubwo bushake? Ibyo nibyo tutazi. General Rwivanga yavuze ko u Rwanda ruzi neza ko ibintu bitifashe neza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba. Gusa hakaba hakenewe ubushake bwa politiki kugira ngo iki gihugu kibashe kwigobotora ibibazo bicyugarije. Ati, umuntu rero naramuka yanze ko umufasha n'ibimureba. Gusa nanone ku rundi ruhande rwacu twe turiteguye, kandi mu gihe cyose badusaba ubwo bufasha twiteguye kubafasha nabo bakagira igihugu gitekanye. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yifashishije ibikorwa bitandukanye ingabo z'u Rwanda zagiye zikora, yagaragaje ko kuba
zafasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugera ku mahoro nabyo bishoboka cyane. Yatanze urugero rwo mu turere twa Palma na Masimbo da Praia two mu ntara ya Cabo Delgado RDF yirukanyemo ibyihebe byari byaratwigaruriye. Avuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yegereye u Rwanda katariyo yagorana. Ngayo nguko rero ngira ngo rero wenda tukigaruka ku bijyanye n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka tunakomoze ku makuru akomeye cyane agaragaza ko isaha iyo ari yo yose abarwanyi ba FDLR na FARDC bashobora ngo gutera ibisasu mu karere ka Rubavu, ariko nanone u Rwanda rwamaze kubimenya, ndetse kuri ubu ngubu ingabo z'u Rwanda ziryamiye amajanja ku buryo zigomba gusubiza inyuma uwo ari we wese wahirahira ashaka kwinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Reka dukomeze twumva uburyo inzego z'umutekano z'u Rwanda zabisobanuye ndetse n'uburyo ziteguye gusubiza inyuma ibyo bitero karahabutaka biri gutegurirwa mu gihugu cy'abaturanyi. Twanahoze dukomozaho muri iyi nkuru yacu. Mu mirenge ikora ku mipaka ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abahatuye bavuga ko ubuzima ari ubusanzwe. Ituze n'umutekano ni byose, akazi ka buri munsi nta kigakoma mu nkokora. Kabone n'ubwo mu baturanyi bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari intambara hagati y'ingabo z'iki gihugu za FARDC n'inyeshyamba za M23. Ubu ku mupaka uko tubayeho turatuje kandi turatekanye, ariko gusa bitatubuza ko tuba maso kuko tuba dutegereje ko umwanzi ashobora kutumeneramo. Isaha n'umunota rero twebwe dukora dutuje, ariko bitanatubuza kuba maso. Inkike z'u Rwanda nibyo zirinzwe neza, icyakora ingabo z'u Rwanda zasabye abaturage kutirara kuko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorana bya hafi na FARDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abarwanyi bawo bigiye hafi y'umupaka ku ruhande rw'akarere ka Rubavu. Lieutenant Colonel Ryarasa William uyobora ingabo z'u Rwanda mu turere twa Rubavu, Nyabihu na Rutsiro yabwiye abitabira inama mpuzabikorwa yahuje abayobozi mu nzego zitandukanye z'akarere ka Rubavu n'abahagarariye ibyiciro by'abaturage ko bakwiye kuba maso batangira amakuru ku gihe, kuko uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR hari imigambi uri gutegura yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Kuko ku mupaka hose hagiye FDLR barahari hafi n'imipaka hari. Noneho wajya kujya Cyanzarwe kuri uriya mupaka ni Cyanzarwe na hariya bahazanye uwo bita Gaston, ariko intention zabo nta nubwo ari ukurasa gusa, ariko bageze amahirwe babona nuko bica abaturage. Nkuko navuze FDLR hano, ariko noneho bari bafite na gahunda yo gutera grenade muri uyu mujyi, ndetse batubwira ko zamaze no kwinjira. Birashoboka kuko hari inzira nyinshi zakwinjiramo. Icyambere ni fraude, sinjira zakwinjira muri fraude. Icyo gihe rero ni ukuba maso. Abaturage bahize gufatanya n'inzego z'umutekano bicungira umutekano, kandi ngo ntaho umwanzi azamenera. Umwanzi ndabwo aduteye ubwoba kuko n'ubundi twigeze tumukubita, kandi umwanzi akubitwa neza yakubiswe n'abaturage. Ibyo ni ibintu dufite isomo. Icambere twumvishe ko ari hafi, ubundi biradukangura. FDLR basanzwe batatwifuriza ibyiza, bashaka kuza anytime kuba bahungabanya umutekano. Niyo mpamvu natwe mu byo twungutse cyane cyane tugiye gukaza ingamba dushyiraho amarondo. Bimwe mu bishobora guha icyuho ubugizi bwa nabi bushobora gukorwa n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR harimo ubucuruzi nyambukiranyamipaka butemewe. Guverineri w'intara y'Iburengerazuba Habitegeko François yasabye abaturage kwirinda icyo ari cyo cyose cyaba intandaro y'ihungabana ry'umutekano. Hari ibikorwa bishobora gutanga icyuho cyazamo n'abahungabanya umutekano, nko kureka abantu bakora za magendu aho baca bambutse za magendu, n'uwahungabanya umutekano ashobora kubyihisha inyuma. Ibyo rero nibyo twibukiranyaga, kandi turizeza abaturage ko barinzwe babungabungiye umutekano, nta kibazo bagomba kugira, nta nabyacitse hari, bakomeza akazi kabo ariko bafite n'ijisho ridahuka. Ibindi abaturage basabwe mu kwimakaza umutekano no kurwanya ubujura, ibiyobyabwenge n'urugomo, kandi gukumira kwiza ibi byaha no kwibuka gutungira agatoki inzego z'umutekano ahashobora kuba nyirabayazana y'umutekano muke. Fred Ruterana mu karere ka Rubavu.